Horas. Selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Malah suhur boy sisehanami sena siam marhiti regapan siganu pari batta bani panurang sogot nyarion. Paima ijalo hita hata nine bata pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih sombah kon uhur nami hubamu Tuhan. Malas tumang uhur nami bani panang sogoton ya somani hidup ni hurmuhan nami ibagas na puhuhan nami sogoton. In maho matengir ni hur nami songon pakka somanin muban nami sa ganjang burunginon sonay maho ma bani na puhuhan nami o si makorjan-horjan nami sa ganjang ni arion tetap ma marhasoman pakonham. Amin. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape nasyam marianan na boy sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on rigapan siganu pari bata bani panurang sugoton aima ari Kamis tanggal 25 November tahun 2020 sada aima natar surat bani buku Yesaya bindu 62 ayat 2 nama katahon sonon. Idahon ni bangsa si paju begu-begu mahapit toronmu. Anja segala raja-raja mangidah kemuliaanmu. Anja goraron maho marhite goran na baru. Ay masih tutuhonon ni pamangan ni Jehovah. Bapenang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus. Yesaya bindu 62 on. Ay ma ijate nebata merbagah-bagah pasal haluahon apa hamardekaon ni bangsa Israel hun habuangan Babel. Nabuhi hape mambahen bangsa ay sonay age hita selaku halak na porsaya bani panorang on asiboy tetap marguguh jana manggulu aima sanggah adong pangarapan. Tanpa adong pangarapan, urahdo hita galek. Tanpa adong pangarapan, lang botoh kita aha tujuan ni guluta. Jana tanpa adong pangarapan, totu tene ijaima gabe pindah-pindah kita pasal ahado nasihol si bahenonta. Ay maase marhitehon ni dilo-dilo ni Nabi Yesaya dopak bangsa Israel marhitehon ni trito Yesaya on ipatakas ubani bangsa Israel bani panorang ijia bahasa pangarapan ni nebata marhitehon ni haluahon ni bangsa Israel na ibuban bangsa Israel luar hun Babel aima ase bangsa si paju begu-begu mangidah hapitoron ni bangsa artini ay hapitoron ni bangsain ipataridah nebatama bahasa porini petokin sidia manaron ibagas sa buangan Babel tapi anggo pangapition ni nebata dopak bangsa ay seng ongga marubah jana ibagas pangapition ni nebata ay ipatalar dohoma sonaha hamuliaon ni bangsa ay iperbandingkon hubani hamuliaon ni raja na adong bani panorang ijia ay maasi bapenang nilongan ni bagas Tuhan ta Yesus Kristus anggo bangsa si paju begu-begu mangidah hapitoron ni bangsa Israel na nihorjahon ni nebata raja-raja na inggot mangidah hamuliaon ni bangsa ay ase dilo-diloon mahomani nadasu tongah-tongahta hita na tardilo sebagai halak na porsaya totu maningon do idah kita jana imaknai hita bahasa hapitoron ni nebatado hapeni nabuhay mambahin hita tetap mandaihon namader ibagas perguluhan tasigano pari ay maase tardilo do hita komani ase marhitehon ni goluta
ase marhitehon ni pangabakta, ase marhitehon ni parsahapta, ase marhitehon ni horjata si ganupari, gabi boy ma, idida bangsa si paju begu-begu, idida halak nalegan, hapitoron nadop ihorjahon ne bata, ibagas parguluhanta. Artini ay marhitehon ni guluh ta si ganupari, gabe tardilo mahumani, bangsa nalang mananda ne bata, gabe tubuh masihol ni urni, ase mananda ne bata, sonay age tita, sonay age hatani. Ay maase, ibagas hamubahon nadop binahin ni ne bata, marhitehon ni hapituron ni ay, ibagas guluh ta halap na porsaya, gabi adong mabata sada goran na baru. Artini ay bapay nang nilongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristus. Sonahadonuan hita. Bani panorang suguton. Laho mangida. Goran ahado na taluk. Ibere ne bata hubata. Anggo porini sukun mahita pribadi lepas pribadi. Goran na sonaha mananirap konta. Nasihol bereh kono ni ne bata hubata. Goran na ibere ne bata hubata, ay ma nagabi si korang bata. Rossi nagabi hasaksian ni guluta. Isilo nagabi si mada guluta. Halani goran ay ma napatandahon isay hita, goran ta ay ma humay napatandahon isay si mada hita, jana goran ta ay ma humani. Humbani isay do hita, jupahan haguluhan, sonay age haluahon. Ay maase, ginoran mahita, anak ni ne bata, marhitehon ni Tuhan Jesus Kristus. Ase ibagas goran na baruon mahita, manggulu. Ibagas goran na baruon mahumanihita, marhorja. Ibagas goran na baruon mahumanihita, marsaksi. Ibagas parguluhanta si ganupari. Ase marhitehon ni goran na baru ay makumani lambin talar, horja na madear, nadop marbuah, ibagas parguluhanta si ganupari. Artini ay ujape hita malaka, maningon do ideihon halak, maningon do iahapkon halak, bahasa hita ay ma anak ni nebata, nadop tinobus ni nebata, nadop yay ne bata, gabe anak hinaholongan ni hurni. Totu marhitehon ni ay mahomani, lambin talar mahomani, holong ni hurta, dopak hasoman jolma, dopak garijata, dopak dihadihata, dopak keluargata. Artini ay marhitegoran na baru ay lambin totap mahurta, laho makaholongi, keluargata, lambin totap mahurta, laho makaholongi, garejata, sonay age, lambin totap mahurta, ibagas ganup, horja namadiar, ay marhitehon ni aidok, idahon ni bangsa si pajubegu-begu ma, hapitoron, nadop ihorjahon ne bata, ibagas goluta, ase, jimot, jana ramot ma, jagahita, hapitoron, nadop ihorjahon Tuhan Yesus, ibagas parguluhanta, marhitehon ni aha, marhitehon ni tetap kita, tangi, sari, bani aha, nati nitahkon ni nebata, nani hatahon ni nebata, marhitehon ni ambilan namadiarin, hubata, bani panorang, sogot niarion. Amen, martonggo makita. Terima kasih ma isombahkon uhur nami hubamu Bapa. Malas tumang uhur nami. Agi petongon jolma nagalek janah pardosa bagal luhanan. Tapi si hol tumang du uhurmu ase marhitihun ni kudu nami. Labing talar matongon Tuhan. Hapitoron na humbamu in. Terima kasih mabamu Bapa. Nado parlobe pabayuhon parguluhan nami. Marhitihon na parlobe papasingkon hanami. Ase ajari ham hanami tongtong. Laho manaksihon hapitoron na humbamuin. Ase marhitihon ni intongon Tuhan. Lambin taridah ma
hasaksian nami bani keluarga nami, bani hasoman nami, bani gerejamu, sonai age ijape hanami marianan. Ibagas gora nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, calo hamane baparapa kontongko nami. Amin. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus, pakon holong niate ni nebata bapa, apa persoran ni tondoi na pasing ma, nama kasomani na siam haganupan. Amin. Oras mo bata ganupan bapenang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, salam sehat, tetap mahita, margogo ibagas ganup, horja na madear, halani aido, pandilo onta, nadop itetap kon nebata, hubata, selaku bangsa ni sendiri. Horas, shalom.